Pero may tiragsak ko hindi nakapasanat, sir. Nung una kasi may sanak ibig mo di result. Tinawag si family kilikwan. Muna dapat na amon yung siya. Kasi may tiragsak mo nakapasanat. Kapituloy di ka ma'am, naka-duty po yun. Nag-out na si 12 p.m. din, sir. Sanak na pa niyan ti coffee shop. Ije ko inururay ti result ko may sanak ng nagmuturan. In-expect yung ma'am, makaruwat ko, makapasa ko. Sir, kasi nagrigat si bar exam. Nasa karigatan na exam. First time, Second take ko, sir. Yes, sir. Okay. Ma'am, damang PSG kayo si Kapituloy Provincial and kapasa kayo ti Criminologist 2019. So kadagiti ano digiti hantay nga malipatan or naging experience sa tayo during pinagsasabay ti panagtrabaho, panagpasa, kaya ti panangasikaso pamilya. Actually, sir, the first 2 years ko ti law school nagrigat kasi COVID idi ko. Online school kami. Bagada na nakla kasi online school nga narigrigat. Nagrigat ng di pandemic. Yung kaasin apo ta na tuloy ko mo sa nakaradwarak pa nga within the 4-year period. Ti law school. Malaksid ka na ma'am. So nagbaling nga ano tayo, inspirasyon tayo. Of course, sir, si family, agang na di barok, sir. Na very proud kanya kanang nagkarkarag karabi. At makapasama. Awa may dito na kung karit hindi ko nga hindi ko maituloy din tagbasa sina. Sir, of course, number 1 di financial. Idi 4th year na kada kami inted si provincial government nga scholarship, sir, dako nga tulong ka na kay grade 1 dako kinaawat ko ng first recipient na nga graduate si law school edition. Congratulations. Okay, so kadigiti amo ka digiti manguray king ka kaya digiti kumikom mo. Bumbo J, dagan sa lutsodan kan Attorney April May Santos, go ahead. Yes, maraming salamat, Bumbo Roger. Congratulations, attorney. So, kalpasan iti pan na kayo pasam at dati bar exam anati plano tayo tata. Dati plano tayo nga i-pursue iti kumbaga panagbalin tayo nakasama isang abogado ma. Nung mapagasara nakita capital, sir, pinapintas nga position, nagpinaklat ka napintas mo tayo ganyan ta probinsya. Yan tapay kumata si authorized na po ni governor nga practice mo ng tilo, yan sa court. Okay, ma'am. Ma'am, malaksid kada kayong nakapasa. Ado pa dagiti nakita ka nag-post online nga napaay iti panaka dati panag-take da iti bar exam. So no adda dagiti tips tayo ma'am uno mabalin nga balakad da motivasyon kada kwada tapno nahan nga give up kada ito nga arapa up da ma'am. Go ahead. When, sir, kasi napadasak mo tina-fail, tina-minsan, ito nga dapat handa mauawalan ti pag-asa. Kararagdalat ka, sir. Kararagdalat ka, sir. Gaget talaga. Okay, ma'am. Ma'am, congratulations once again, Attorney April May Santos. Agaman kami ito oras. Ngayon pa mo iti Bumbo Radyo Lawag. Back to you, Bumbo Roger. Thank you, sir. Lastly, ma'am, any message or hindi mo pagyamanan? Thank you. Thank you kanya Apo Diyos. Talaga isip number 1 nga nagkarkaralaga. Ken ti provincial government of Ilocos Norte ni Governor Cecilia Araneta Marcos ken ni Vice Governor ken ni Bubukal ti capital ken ti boss ko, sir, happy mi Rodolfo Puyawan ken ni dati nga boss ko yan si GS o ni Ma'am Miriam Ranches ken ni OIC mi tata ni Ma'am Bill Marie Raj. Okay, congratulations.